Rongbonghat Indoor Stadium along Kijutsi Traditional Village Court mati TVC se KKPSI kedeng. Therea rong arat pen HSLC asat lang ki un lapen voreng ang hoy kachapalong do na bang pubang phia tuma phan karcho asai kedeng. Kingswood Music Studio pen music concert ki bialong Yamaha artist Nise Miruno kachatong don. Karbing long life prime time birta long pen nilisami Julie Baby non-arjik tha birta ang ton pen. Kidamtang aru ni phayeng koira trok sirni lakhaeng koira trok Dwarbagori constituency angkang Rongbonghat Indoor Stadium along Kijutsi Traditional Village Court mate thi hekpen TVC SKKPSI kedengpon. Lason se Dwarbagori constituency rong asara maipu mensing terangpen kacharipon bangsu TVC SKKPSI mayalong alohia manpen kachetongdon advocate Sartherong hi advocate Dhonison Lekthe advocate Jivan Be advocate Serverson Timung Dwarbagori constituency basapi amaya maipi Sweety rong pipi Junbang phi Junali rong hang piatum chetongdon Bangso se KKP ponahut koson se traditional village court ke claim kidam nang jima lapen servan ke ba court ye toma phan labakso traditional village court ase ke kipi ponaputhak penang an advocate Sartherong hi pen than paklartekang Dwarbagori constituency arlo kaddo kave rongpharo sira phokebra troksido lasong bongpen rongpharo sira krener kep anke ke hok alo mate certificate long etlo bonta rongthom kebra sirke ba tuma bangke long lelang lakilong le rongthom kebra sirke ba tum satame prabjin pen long ponji puta Dwarbagori constituency rong asara mai chunbang division terang pen pherangkya thengnu ningje pon Hey Farman, Tuliram Rong Hang Alang Liji Patir Pipon si certificate bangke ni kuntar yang long rong sama gitu. Lai si kecuali nayang keglu. Tapi labang so certificate rom data pi rong asal tu mitha kecihar jatuh bangke kitek tidur jong lah. Asu polisi kacini ni rapi ni dua orang thai media mitha power tak kosong thai. Terus mitha power si cini lo pura kan si kecihar jatuh gitu majo. Kasi lasu pecah jak thekje phanse ini lasu sike bilo neli mathalo je pinangana rong asar dumak ongdung rong asar dumak cha jak thekje Pini bangso TVC ase kelong Jasimet kachingwaya bangke bangso TVC pen koan aja kong doma avema lapen koan ang dengsi kang saidang unjima bangso puthak Jasimet chingki jethan ponlong lopusi advocate Sartherong hi pen ningje pon La person SKKP dula ma kapre dulu kapre SKKP bangge la Jun chikloi jon lata kado kabita mane ani thiklap lo chikloi jon thombak dolon dum giklem tang mon Jun chikloi jon da ani mane nitung sai ka be ani an bang ani pathiklap lo mane ani ada ka lelo la nonda SKKP fan bang nai pun nyang tum do pilang sedane ani sikador ne dewa sai dum na sai to do News X report Karbiang Long Live Numati constituency ka parlopon Therea rong ahawar kangbura belapen There timung arong arara tumpen patir piponsi non hejong ingdeng kep satlang along ki undun lapen voreng ang hoy kachapalong dona bang phubang phia tuma phan There timung LP school along rong ni arong arara tumpen karcho lapen kurwang thu pajirpon Karcho amaya long maipu gojen terang pen kachari pona maya long Sriram timung pensi maya lam thi pachini pon labangso karcho asai kedeng ponang kok laki There arong non oveki miatum anso se kacharle ahin lapen voreng ahin ke paprang pon thekje aphan matha ponsi There hawar rongni arong araratum pen karcho asai deng ponlo Lason se ingdeng kep satlang along kachepa ondonari soejang bangkre ke thoma phan archopon Lapen voreng ang hoyana thu non hejong kelongpon bang trok atoma phanta archo ponsi ke wangjilang arni setame anso se kacharle anat kaba prang pon thekja phan chethan chimon pon bangso karcho amaya long rong asar konok chandra timung lapen lothan bang harsing teron lapen sanjay timung prabhat phangcho lapen There rong rongni araratum chetong dunsi RD pidun pen ingsam jin pen pachun pon এই পদক্ষেপটো
লোৱা কাৰণটো হৈছে যে আমাৰ গাঁৱত এই থেৰেগাঁও হৈ প্ৰায় 13জন মেট্ৰিক কেণ্ডিডেটে পাছ কৰিবলৈ সক্ষম কৰিছে তাৰে ভিতৰত আছে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন আৰু ছেকেণ্ড ডিভিজন লেটাৰ মাৰ্ক পোৱা সেইসকলেও আছে আৰু চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ হেৰিগাঁৱৰ পৰা প্ৰায় 5জন লোকে 6জন লোকে সক্ষম হৈছে পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু নিতুমান লাচন মানে nangkarcho dun thekpot mo vita lasam si klempon bomo si ningche thela laban orang pen kamera biarong logo Charlie asai hamlong ki bipon uwe ki mietum logo Charlie ke thek SSL silong ke pas abang phu bang bang cricket thamlo lapen borenga bar cycle long dun tum bang throklo alang litum ki bipon uwe ki mitum anso si ki mipon atawar ke japon apot nilitum tami alang litum anso se pa phrang ponang laso aphan ahir jumi pilo lapen anso se chingthur ponon po karbi tumta mithang mithang arong anong nama non po latum rong si theglu pulonte e khai phan e dera phan tami bo anong namban thekpo News report Bikram Teron Karbi Anglong live Patumi aru ni phain kora troxier ni ani kang sampor phai troxia por malom diphu along kedo the Yellow Tree Cafe along Kingswood Music Studio pen ke patir pipon music concert along international Yamaha artist Nise Meruno kachetong don Kingswood Music Studio hempu Jivan ingti pena joksi kedam tang penang anar ni pen music anat aning ke hanga mumara tuma phan than ponsi aning parung pon bomlo Kingswood Music Studio along piano pe chenglo classical guitar violin lapen western classical music ke chole abar size etami mumara phan pipon bomlo lapen aphong thekser musician atuma phan phaponsi kacharli amumara tuma phan music anat aning ke hang ang thekta thekpon longlo Lason si patumi aru ni phain kora troxier ni ani kang sampor phai troxia porpen dipholong kedo the Yellow Tree Cafe along music concert padosi bangsolong mumara tumpen kethega son doan chipaklang pon lapen kachopapon international Yamaha artist Nise Meruno lapen mangai phom pen tami jumisen asyang tongpen raraphan parjupon Kingswood Music Studio hempu Jivan ingtipen ke pachini ke labang so ajai me kedeng pon lake non ki thurmia ovia tum stami western classical music anat aning ke hang atum do nasila hai ke charli abar sai ki pj aphansi nili klempon lo nonamat banging koi sociatum ladak ke charli atum do lapen apor pen apor music ke thek sera tuma phan hangsi mumara tuma phan aning ke paronga sai setami klempon bombosi ningje nang chitong dun pini la penal tum stame penang aning arong pono la pen aning arong chot kli alang tum da penang chari ponong lo busi alang tum pen stame chethan pono Kingswood Music Studio long la pan chari student non present ke nelong bangkre troxy bagdu stame admission nang NG potum da dolang stame ala bangge hisab sidelo wangji potum ta do sarang ide non kithomi ari so jang ke mumor manang CMSS bikan ku manang music na si itum penang atum ke dak music pen our sai avi sonsi matha tha athema itum ke professionally trained dagali amasi itum penang ang deng lepo ange lapen abisi ke itum stagnant nason dokok pa ma senge puta lele po senge music career jut ko kason se theglong same itum non le doctors engineers course ke nason le itum ta music le course and pa makeup lote itum career bang ke do lapen ta itum kicho kerengji phan ke abar saido Harapu international Yamaha artist Nise Meruno pen ke pachini ke dipurong supielong ke wang pen ning ingsam big athela dak mumaratum music anat aning ke hangatum duo lasila anso se chepaduk pen pirthe adang along ka pacha thangdunja phanta bor iponang pobuta ningje Hello everyone, I am Yamaha artist Nise Meruno and it is truly a pleasure for me to visit Dipu and to be able to share the gift of music with all the music lovers and the young upcoming talents. This is my first time here in your beautiful city and I hope this will not be my last trip. I really want to
encourage and let all the young musicians know that to be able to achieve their dreams, first of all, they need to carry and nurture a beautiful heart. When you have a beautiful heart, then your beautiful art will definitely follow. So I want to encourage you all to first become a beautiful and wonderful, kind, loving human being. News report Longsada Ringti, Caribbean Live. Amar Jivan adawai kinang ji atumapan isi birta kemi. Bangso adawai non ke Caribbean long pen West Caribbean long along setami long ponik ji. Nili kesu bangge pung pongcerot puming mang lapsom dulu lapen farmasi mod la dawai formu ene endo stami mi la Amar Jivan ko dawai en pen ang thega bangai cholong la so kiso ajoy ni si ni la so dawai chulo non bangke chu bom lo ang ke non dumi thang ni chuklem chudam ni lo ni la si pharmacy dawai medical long sitami chel chu bom lo sitami hang arjada long li labang so dawai ki chupen ni ta okran misen la Clardak pen kachini ji apan Troxy 5 hini trok pho 5 Troxy nerkapalong humri ignon. United Students Union of Caribbean Long Hin Pen Patir Piponsi non hejong seba pen kepaklang pon ing deng ke basar lang ang thek Caribbean Long pen ni jang Caribbean Long ang bong pen ang thek along kemin na bang phu Niraj Prem Gogoi aphan USUK Hin Pen Caribbean poho horai kolom la pen certificate pen karcho padopon. Kedamtang aru ni phain kora Troxy ni United Students Union of Caribbean Long asong pen non hejong HSLC surihini rank kora ke Thomas Adlang along Caribbean Long district along topper kilong duna bangphu Niraj Prem Gogoi aphan USUK tiripia mai pen karcho padopon. Denarong Mount Sinai School pen HSLC Sadlang kachepa unduna bangphu Niraj Prem Gogoi aphan denarong along kedo methang ahem along anpali damsi USUK asong pen Carbia poho Sorai kolom la pen certificate pen karcho padupon. Niraj Prem Gogoi pen HSLC Sadlang along mesen ang thek kelong dun pen Caribbean Long aphan nong mekewan pithegapot kachoro padosi kewangjilang ani kaprek lo chale au somara tumaphan kacharle ahin aning kirum dopopu ning thedamlo nganparta kewangjilang ani Niraj Prem Gogoi pen kacharle ahin aprang anar kengkam kache jordon thekja phan hirjume pajir ponloposi USUK tiripia maya maiphu bibison teron pen kongchon bang jintu hajareka pen pangdak pon হয়তো গঠিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত দেনগাঁও মনচিনা স্কুলৰ ছাত্ৰ নিৰাজ প্ৰিয়ম গগৈয়ে তেখেতে ভাল ৰিজাল্ট আনাৰ কাৰণে আজি সমগ্ৰ কাৰ্বি আংলঙক গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে আমি আশা কৰিছোঁ যে অনাগত দিনবোৰতো তেখেতৰ যিটো শৈক্ষিক জীৱন ভালে ভালে যাওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু সেয়েহে আজি তেখেতৰ যিটো কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনাৰ কাৰণে আমি আজি উচুকা কেন্দ্ৰ সমিতি সতা সহযোগী দলে আজি তেখেতৰ বাসগৃহত আহি আমি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ আমি আহিছোঁ। Hawar Gapen Harsing Rongpi Caribbean Long Live. Patumi Aruni Phayankara Troxy ni anikang sampor phai ke thoma pormalom Borjan constituency APHLC Women Wings pen Rongplim Plum MA School Right Wing PS Salong Women Wings aro Kesengpon. Labangso Mayalong Kachetongdun APHLC Borjan Women Wings Kongchun Bangpi Martina Katharpi Rabchun Bangpi Bina Kropi Saihemchun Bangpi Bobby Hansepi Din Rimbang Ambika Bepi Borjan Constituency Committee Maipu Samson Inti Youth Wings Lamjai Sarpo Babuson Rongphar Lapen Penangan ke theke dinga tum chetongdun Rongplim Plum Community Hall along Mai ke pado along Kadoka ve chedon sarpen Rongplim Plum PS along Kelangchari Dunja Phan Maipi Junaki Teronpi Chunbangpi Purnima Teronpi Dunmaipi Jina Bepi Rab Chunbangpi Sang Ed Kropi Organizing Secretary Susila Teronpi Lapen Kaprega Tumaphan Arpu Pekponsi Mesen Pen Jaimek Pachunpon Dilai Pen Bijoy Rongpi Caribbean Long Live. Bogajan Police Station angkang apartment Kelangchari ji aphan Osia Kimi Manje terang aphan si Arpu Pekpon Lopa Birta Longsi Bogajan Pherangkia Bitum Lapen Carbi Students Association atum Bogajan PS along Humridam si Man kedo Carbia Pohopen Archodam
Birda kelong dona tengke abarim osi moblik brahma bang bokajan pen silchar an transfer si puthot labang swadim osi manjitera phansi hodai ponthulo labang so sai ke deng along khatkhati press club amaipu ananterang news 7 notice assistant editor Harold Hanse Card news pherangke Bisnu lekthe malong news Rajibson Rongpi Budheswar Teron Projen Terang lapen KSA bokajan district committee amaipu Raju Ingleng chunbang desoi teron atum chetong don OC kimi monje terang lapen pherangke lapen KSA atum pen penang ka chingki chathan ponke alang liki do teke mesen ing samjin mate crime ke pajum ponje phan un anpen bor iponji lasila solong ka do gawe cherap chetu penli claim dam rapet lonang pusi pachini don OC terang sangho pini pen matsi bogajan police station along anghoi chingi pon phirlo Kopene alam jongsi do pulotang te ajara sonta aprang sike bokajan PS along ke pachini da prang ja phanta kachuning ri padopon bokajan penanan terang Caribbean long live Tang de Prime Time berita kelpon si kang tonik long